Ei, mind kiusatakse nii palju. Jaa. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. E chi troppa vuole, nulla trippa. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. E chi troppa vuole, nulla trippa. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni. Kiusaminen on halp, sest sii teeb teiselle inimeselle haiget. Niin vaimselt kuinka vahel fyysilliseltä. Kiusaminen rikub turvallise ja sobraliku keskkonna, kus kõik piiksid tundma end hästi. See võib tekitada ohvrille hirmu, kurbust, stressi ja üksildust. Samuti mõjub halvasti ka kiusajalle endale, sest harjudes teisi halvasti kohtlema on raske luua häid suhteid. Kiusaamisen tagajärjed 1. Ohrille madal enesehinnang, ärevus ja depressioon. Koolistoiduminen voi olla pedukuse langus, yksindustunne ja usaldamatus 2. Kiusajalle sosiaaliset probleemit ja raskuset suhete luomisella. Voimalik edasinen aggressiivinen käytuminen täiskasvanuna. Karistuset koolis voi mujalla. Korvaltavat ajatele. Hirm, et neidkin voidakse kiusata. Syytunne, kuin ei julkisekkuda. Kokkuvuote. Kiusaminen kaajustab kuigi osapuolinin takistab turvallise, huoliva ja areneva keskkonna loomist. Seetõttu tuleb kiusamist märgata ja sellele alati vastu astuda.